Yes. Banyarwandakazi nongeye kubasuhuza nshuti bakunze bacu mudoyoma kudukurikira umunsi ku munsi. Wowe udeba gukenera ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho aho uragiye atandukanye. Nizere ko umeze neza, nawe bitameze neza ukomeza kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda fresh. Turagarutse rero za ndani zirimo kugenda zivuga mu ikipe ya APR. Nta yandi makuru agezweho hariya muri APR FC usibye amatransfer arimo kugenda agarukaho abakinnyi bakomeye hano ku mugabane wa Afurika bakomeje kugenda barifuzwa ni ekipe ya APR FC, ndetse nabo ubwabo bari kugenda bifuza kuza muri ikipe ya APR FC, bari kujya mu biganiro nabo ugasanga barimo bashaka ikipe ya APR. Ni inkuru nziza rero ku bakunze ba APR, abakunze ba Nyamukandagira aho bari hose, aho uri hose uri mu cyane kiganiro cyangwa se mu breaking news zirimo kugenda zigaruka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko amatransfer arimo kugenda agarukaho mu ikipe ya APR. Nta zindi nkuru zirimo kugenda zigarukaho rero, ni amakuru y'abagabo bagomba kwinjira muri APR FC, dore ko APR yamaze gutangaza ko izagura abakinnyi bagera kuri 7. Uko izagura abakinnyi bagera kuri 7 no gusorana ko rero niko bizaba uko nguko. Hari abakinnyi basoje amasezerano bagomba kuva mu ikipe ya APR, ndetse n'abandi bashobora kuzirukana. Abandi bakinnyi bafite profile, abakinnyi bafite amazina maremare bari ku rwego rwiza, urwego nk'urwa Djibril Watara. Niyo mpamvu rero APR FC yari gutembera mu makipe akomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko muri Azam Sport Club, nabo barimo gushakamo abakinnyi bagera ku 2 muri Simba Sport Club, ndetse no muri Ghana, ndetse no muri Cameroon. Bari kugenda bashaka abakinnyi bakomeye rero bo kuba baza kubaka ikipe APR FC, ya kipe itwara ibikombe, ya kipe igera mu matsinda ya CAF Champions League. Iyo niyo kipe APR y'uyu mwaka irimo kugenda yiyubaka, ari nayo mpamvu mwagiye kumva na Rayon Sport nayo izasohokera igihugu mukino ya CAF Champions League cyangwa se Confederation Cup, nayo yagize gukika iganyuza mu mweyo abakinnyi benshi bashoboka bagiye bagera kuri 11 bose muri Rayon Sport babasezere, cyangwa se bamwe na amasezerano, abandi barimo kwifuzwa ko basesa amasezerano kugira ngo umutoza Famille Rutifi nawe yubake ekipe ikomeye, yubake ekipe imeze neza izajya muri Confederation Cup. Yes, Nyamukandagira rero mu kibuga kikarasa imitutu ikomeje kwiyubaka ku rwego rwo hejuru, ikomeje kuvanura abakinnyi benshi cyane, abakinnyi bakomeye, abakinnyi bagomba kwifasha muri iyi mikino nyafurika, by'umwihariko ndetse no muri shampiyona itaha APR izabiryana. Mbabwiza ukuri wa mukunzi hano wa APR uri kureba iki kiganiro cyangwa se uri kureba uyu mukinnyi ukomeye cyane, nawe ubwe wamaje gutangaza ko yishimiye kuza mu ikipe ya APR FC. Uyu mukinnyi rero byararangiye, uyu mukinnyi yamaze kuba yasinyira ikipe ya APR, ibiganiro byararangiye, igisigaye no kugera i Nyarugenge akajoyininga team bagakomeza gukora imyitozo. Ndagira ngo babwire ko kuri iki cyumweru turatangira ku munsi wo kuwa gatatu, umutoza ukomeye cyane, umutoza wa APR, umutoza wa Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu azaba yageze i Nyarugenge, aje gutereka umukono ku masezerano za ndani zirimo kugenda ziza, cyangwa se za ndani nagiye naraye nguye hahantu. Nuko uyu mutoza ari umutoza ufite profile muri Afurika, arazwi, yagiye atoza amakipe akomeye ndetse n'amatoza y'ibihugu. Hari abantu bagiye bavuga ngo ni Tony Frank Spitler, abo ngabo ndagira ngo mbabwire ko ayo yari amakuru y'ibihuha, ntabwo ari we, ahubwo ni umutoza uremereye cyane, ufite CV iremereye ishobora kuba irenze iya Tony Frank Spitler, kubera ko uyu mutoza azizanye na staff yose, dore ko APR nayo igiye kuzana directeur technique. APR igiye kubaka ikipe iremereye, uwo mugabo rizana staff ndetse na rutayizamu uremereye cyane bazizanira ku munsi wo kuwa kabiri. Umutoza ukomeye cyane ndetse na staff yose azarara ageze i Nyarugenge. Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ibirimo neza, iri kubaka ikipe ikomeye cyane, igiye kubaka ikipe iremereye cyane, ifite ubushobozi bwo kuba yahangana na za Simba hano ku mugabane wa Afurika. Nta yindi kipe mu Rwanda ifite iyo capacity, ifite ubwo bushobozi bwo kuba yahangana na Simba Sport Club, zino za Zamalek n'andi makipe akomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika, usibye Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu.
guys, uyu mugabo rero we yaje kuba yaza ku mbuga nkoranyambaga ze ahita yandika ngo nishimiye kuza muri APR, ari nabwo abantu batangiye babibona bavuga ati uyu munyakameruni noneho karabaye, byarangiye kuba nawe yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze akiyandikira ko yishimiye kuza mu ikipe ya APR. Ati ibiganiro byamaze kuba byarangira, igisigaye ubwo no kugera i Nyarugenge agashira umukono ku masezerano ubundi agahita joininga team. Nyuma yuko ikipe zibihugu ziva muri iyi mikino ya gishuti irimo gukina, APR izahita ikomeza kampu nk'ibisanzwe, nagaruka kagera ku byumweru 2 babahaye. Ikipe y'igihugu Amavubi izagaruka mu Rwanda ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatandatu tugiye kujyamo, bivuze ngo ku itariki 20 APR izahita iripotinga mu myitozo kugira ngo itangire pre-season irimo kwitegura mu bihugu bya Tanzania hariya Zanzibar gukina imikino ya gishuti. Reka mashime rero mukomeze kugira byiza n'abakunda cyane mu miragiye atandukanye. Imana ibarinde. Ciao ciao.